हामबाय खुलुमबाय खा फाइनाल 3 तारिख एप्रिल उदयपुर त्रिपुरेश्वरी ग्राउंड काइसा कतर लोगों को पांडांनाय टीएमपी बाय कबकजाक आजागा जोंनि गुबाग्राखौ फाइसौ फैनाय खानि बांगै गमति आम जोंनि जत लोगोफोर न जोंनि हा तै दखानि बागै जों सबा खालिनायनि रेली संसाजाक आजागाव फाइनालनि ओंथुरनै कबकजाक हामबाय Joto gumodi district tonai cinti prasata krono angkabai kobai khumuya phayu phainai April 3 tarik chini Maharashtra ni dage mobai jonasabha thang tongo abo jagawo ha bai dofa chini beniya yok samamai pandawo joto phayamai phaidi chini Tipra saikot bai chini language ha birth right chini right accord chini rights ha chini fundamental rights constitution abono mai pandawo joto satele tongo aro phayamai pandawo chini joto dakrono angkabu khabai khumuya phayu joto phaini hambai So, Gumoti district ni sini leperma, ang pabongan musuh. Final 3 tarik April, Gumoti district level, kaisa sini mass gathering atau protest movement. Of movement tu, just tono ang pani offer dikne. Tangi himba abang kaci sinang ni coba, coba sini bagai ekta minute sini bagai belai important. Boni bagai narok just tono karja kai narok Udaypur. Tahu no, je thayo jeng pandak kena kan tunggu protest kena kan tunggu narok just tono kena hambat. Joto no, ang YTF ni Joto YTF ni kobongan musuh TWF Tebo Tipra Motha jese khainai Tipra Motha ni warrior Joto no kobongan musuh je chini khainai April 3 tarik April lo chini ha bubagra phai dongo Joto no khainani mukhon hambai bubagra longlet YTF ni Tumka salam jok Joto no khulungka khainai chini Udaipur mas gathering Joto no khaina bagai ang kobogo chini Maharashtra hai tongo jagawo tei bubagra ni khorang khnana bagai bubagra ni message khnana bagai jotono khaina bagai ang request khayo silasoli mono bongkone area ni jara youth tonai Tipra Motha YTF TWF jara tonai jotono kobogo jotono khaina bagai ambai jotono bubagra long Joto hastini Tipra sarana Joto hastini lukrama khulungka bus kango sini April mase 3 tarik sini luku kuthum panda tongo or jagao sini Tipra sa accord te sini Roman script not pe sini luku kuthum panda kotor ma tongo sini Udaipur Gumti district lo haini bagai joto hastini Tipra sarok joto hastini lukurok no o luku kuthum panda o khatung khaja khlai bham dadam khlai joto no manjaga ni bagai joto no kolcha ambai te buba jai lok tu Tipra mo khai joto no khulubai kha kaisa koimon ba kobomu bus kang sini 3 tarik April lo sini loko panda prothom kotor mangnai ajagao sini bubagra phainai sini nangmani sing Tipra ba sing sini o hani busaro kama buma tong sing no sai khana ro phainai sini bubagra ajarao joto no phai sing boni kok khana layani boni bai thangni khora no sing khana layani bagi joto no phaibai jadinai ani khabai kobok jau joto no haina hai hambai bubagra ayu blok thung Jabo joto chini Tipra sarano khulmo ya pharwa April mas ke 3 tarik go chini mass gathering Udaypur nai ani bagui kotorma chini nangmani kok chini bobishot ni next generation bagui luku kuthum bandawo kok sajagnai bubagra or phai sokhainai ani bagui joto chini Gumoti district ni oi masapa karja ke joto phaikan ke belai ka hanai joto no khulum bubagra ayu boktu Tipra sayo joto no khulumung japaro hainai 3 April lo Gumti district lo Matarbari higher secondary school lo kaisa bubagra ni dumung bai mas gathering na nang to or joto no khaina bagai koyo joto Tipra sa tai bubagra na hamdang tono saja kaham ini buskang 3 tarik April wo sini bubagra ni dage mumbai mas gathering to arwo joto no phelma ang kabojao ang moharani selagang YTF ni block president aru mi joto nang khabai khubai bubagra ni program phaidi phaitu jati no tui sarman ba pandawo chini roman script ko borok roman script abno khelman ba pandawo joto no chuba phaija dinia asuna ang kabojao amba joto no ani khane hamja bunya pharo jono phainai April
third tung kaisa balaikena logo kutum parla klainan thani dango Gumati district ko Gumati district simia joto Gumati district ni kana gili tongnai ebakena all people joto leaders rogo phaimano bises kai Gumati district ko tongnai rog daitona thate balaikena janai balaikena naithok kaisa program lainai apro chini nangku pani kaisa script na tuyui te kaisa na kena chini demands ro na tuyui balaikena chini hawo kese kering tomari na bubagra baithang sampai kok sanai te boru rog bai balaikena communication kena ni bai pochai to bui tong apro joto no kobo ni joto no khaide ti sangma lage joto no phungkha khaine 3 tarik ko Gumati district kaisa kotorma lo pandang na hain bangwe udino joto antani bukuro haimantana bangwe to bokdalo tani ke bubagra si chini Tipra sani bangwe saya nunggu lagi sawi tong sini odi kantor kan bang odi no selonggar bang gue joto no kaiman tanah bang tong hari sini bintare April masuk kaisa atau lukutum pada tonggo oh lukutum pandawa sini job to bukan warna ang koizago ayo hai manja pena bagai asal hambai Siklarok no ang koimung sini coba kelainan ni jara sopoi tong heka hain bagam joto no koyu 25,000 borok tuh cuma kutumui tunggu ini final April 3 tarik 2025 Tripura Sundari Udaypurnia School Ground no jotono final bagang pojau tin Tiprasani manthai cini Tiprasa ekot te cini Roman script ni dimana tuh cuma saya kutum lainai engke cuma punugiri nai pura India no je cini Tiprasani fan tambai no kulungka joto chini Gumati district ni joto tongna chini leader chongno khabai khobai khobok jago chini 3 tarik April maso chini jonosabha angna ni thangi tongo ajago joto no DWF YTF joto leader chongno phai manjangnani okra sakrang joto no phai manjanan bagai ang khabai khobai khobok jago hamba